ake sibukeke ngiyaqaphela la kuyona mbukeli iRoyal AM ukuthi ukhona uAndile umfoka Mpisana ukhona ukhulekani Shezi ukhona ke futhi la umfundo Thikazi ngabanye kokuqalwe ngabo mbukeli babeke eceleni la uSimiso Gumede ake sibukeke isikhukhune bathi ke cha namuhla bazosondela ngoBatra umfoka Sangari uNozinti njengoba ke phambilini sababona besebenzisa uKazapuwa bebhekane neRichards Bay baphinde ke bathi mbukeli cha kulona umdlalo unzima bathi thwishi thwahla baphethe la uNozinti wabo uXolani siphinde ke mbukeli sikubingelele sikwamukele kuyintokozo ke ulitholile la umfoka hawu yasala phansi uthini uNompempe uyathula uthi cha andle ake sibukeke kwenzekile engamshiya phansi kiyane nje ukondla la komama mbukeli ngoba akubonakala ke kungene unyawo ngaleyo ndlela ngakho ke faka le khona kick eboxini mhlambe ke kukhona okungase kwenzeke kuRoyal ithuba badlala ngalo mbukeli kuyithuba ngempela mfoka Mahlasela selibuka buka ngesithombe esingajahe ndawo nangu Mahlasela yegijima kuba ake sibabone ke mhlambe khona bangase bakwenze kelethu ufuna ukungena phakathi kwabo uyathubeleza hawu ufike eboxini Tam City kule 1-1 uSira wavalela ke igoli ngomzuzu ka84 kuzophumela ukhathi ke la umsunduzile uNompempe ngekayivumekele umagaqa uBatra mdlalo wakhe wesithathu hawu ishe kwenzeka into ebingasijabulisa uMamkhize zama ama-set piece bawanika uChemele bawanika usihlalo madodo bebengaphinde banike bani buka ke ngamakhanda umfoka Mbuli unikeza ukhabazela gwabe ngale bukukeletso balibeka phansi lihle leliyabhola abalidlalayo bangathola igoli hawu madoda cishe kuvela igoli ukushiya ukhala buka mbukeli kodwa limnandi kapinga kodwa sengathi ulithintile la ufuze buka mbukeli ukapinga ulithintile ngempela sengathi khona okase kwenzeke la ithuba nje lele eboxini ithuba hawu madoda usuka yazi makuthiwa umsebenzi wensipho khulula ngento nje buka kapinga uyalifuna leli goli ulisedi qamuke Musina ulisedi wake wavalela linye igoli elihle mbukeli ku nika ke phakathi kwakho ushona umncedi kodwa manje ulisedi uliphethe ufuna igoli ubona umbule uyena unjinela ikhala kayitholi kahle wenzani uFico le Royal AM babhale ngesingisi ke mbukeli phakamisile ubumuhle umbono fake kahle ugeletso kodwa ke khona mbukeli umdlalo simbona ngathi uyangena ngale uVandal ulindile baliphasile uKapinga wenze njani uVandal walishaya uVandal kodwa ke phumela ngaphandle funa igoli umncedi zangonyaka ka1995 beliphasiwe kodwa umncedi ulenza libe lula ibhola mbukeli hawu sebeyishayile mbukeli balifakile itu abafana bakumamkhize bukumama Joy waphakama uGcwabe ngegoli elilodwa ayanda umfoka Jiyane belibonakala ukuthi yithuba wavele engasadla enkobe zamuntu wavela engasadla enkobe zamuntu ithuba
elibaluke amagoli Muthibanga umfokasira wathola igoli lakhe vela ngesikhathi esinzima isikhathi ihora lobumnyama ayeselivimbile uBatra ayeselivimbile buka ayibese lingaphaka walishaya uKenneth ayikodwa uNoziti awufuzi yonikwani liphakanyisiwe fuze futhi uyayikhimfa lishayiwe kuthiwa khona kick la go Betway Premiership ulithema qhamukela isuthu lifakwe eboxini uBatra ayiwaphuma uSangare la trepa ngayo ukuthi cha ifirst touch yakhe akalazi Sekhukhune siyangena ke mbukeli eboxini khethu kulinda mthambo lifakwe eboxini futhi nozinti hey beli bona iqembu leOrlando Pirates ihlanganisa amaphasi inqwaba yawo izolo labe kwesifubeni lifakiwe eboxini hey bahle beyimpumelelo phakathi kwaliqembu phakathi kwabadlali beqembu ahamba kanjani bayasibonisa ke bathi buka ayethu yaphenduka yellow card izophuma la uyaqinisekisa ke uyasondela uNomphempe lambukeli uyitholile eyakhe yellow card sengathi ke le yakujiyane ngabe ke ngoluphi ushintsho mbukelo luza nomkhabela ulitsema phambilini ongenile naye ke uThepho Mfokamukhwena Nomphempe ama yellow card usewaphethe ke manje uthi Batman le yellow card buka mbukeli eshaya umahlasela uyawakhipha ke emuva nje umnumzana usiyabulela quntu Sipho Mbu lifakiwe ke uzolenza njani ulifakile ngempela umkhize eboxini Nomphempe ukhiphi yellow card uthi ke wena Boyeli lokho kwenzile ngophoyisa uma bemteketisa kodwa komnye umdlalo odlale kahle kakhulu umbukeli la iqenjini leRoyal AM nangu la mbukeli uAyanda kuyona ke ilock phakamisile umbulu nelo card bokuyithuba kodwa ke season yabo yokuqala befika ku20 season amabili edlule khona yini mhlawumbe abangase bakwenze la inika mbukeli sengathi isikhukhune bafuna umngena endlini kungaba yithuba kodwa ke yithuba labo lokugcina leli hayi bayaqosha yakhala ke indweba kaNomphempe umnumzana